da bi promotkati Saša slika. Vidiš, tu je cija, tu je cija, strašni cija, hasni. Vidiš kako je agencije, prvi komšin, štab cije, Mustafa. Da je snimio sve, pošeltim razlice, pošeltim razlice, pošeltim razlice, pošeltim pisma. Spojite se s mojim komšijama. Razred cije, štab cije, Rusija preko puta, ruski štab preko puta, ruski štab preko puta. Evo, to je adres. To je adres. Vidio sam Engicu u Sredsem. Vidite sredinu sam Sredsem. Sredsem. Evo. Sredinu sam. Tu je štab cije. Vidiš kako se zove cija, električni cija, ovaj put sa elektrošokom, strikom. Elektrošokom. Eto vidite kako je izrasporiteno komšije. Mali stanovi. Ajde se popoditi sad će Ukrajina. Mi glasi. Ukrajina. Mi glasi.